Ninawasalimia sana wapenzi wa masomo yangu ya Kiswahili. Ndabasubije cyane abakunzi b'amasomo ya Kiswahili. Uyu munsi nongeye kubashimira ko mukomeje kureba video zacu kandi mugakomeza kutwereka ko mudushyigikiye. Abantu benshi mukomeza kubagiraho umugisha kuko video zacu muzirebye natwe bidushimije, gatwereka ko akazi dukora mugakunze. Uyu munsi rero turakomeza n'isomo rindi rishya, ariko isomo risa nkaho noneho muri iyi minsi muri icyumweru tugiye kureba udusomo tworoshye dushobora kuba twagufasha tw'amagambo atandukanye. None aho ngaha tugiye kureba isomo rigira riti ese igikorwa nakora kikangarukira. Mu Kiswahili tucyita gute? Ubundi nicyo twita reflection, ikintu kiba kikagenda kikagaruka. Noneho rero ni gute nko twabihuza n'ururimi. Niba tuvuze n'urugero kujitegemea ni ukwigira. Kutegemea ni ugutegereza cyangwa se ni ugutegereza ikintu ku wundi muntu. Kujitegemea, iyi G igiyemo ibigaragaza yuko ari igikorwa cyo kubasha kwigira. Kujitegemea no mu nteruro ushobora shule za cyangwa se no mu yandi magambo ushobora shule za kujitegemea, ubwo n'ubana amashuri yigenga yigira. Mbone nko twabyita kujitegemea ni kwigira. Nanone dushobora gukora interuro tuba tuti nchi yetu inajitegemea. Nchi yetu inajitegemea, igihugu cyacu kirigize. Munyarwanda anajitegemea, munyarwanda arigira, munyarwanda anajitegemea. Ijambo rya kabiri kujisahau. Kujisahau, kwiyibagirwa. Kujisahau, yeye alijisahau. Dushaka kuvuga ngo alijisahau atari kwibagirwa wenda kwizina, ahubwo ari uburyo bw'uko wenda yari umukene none yakize. Tukaza tuti alijisahau yari yibagiwe. Ni ukuvuga ngo ako kajambo kujisahau karagaragaza nyine wa wundi kwigarukaho. Irindi jambo rya gatatu ni kujidanganya. Kujidanganya ni ukwibeshya. Kwibeshya bishobora kuba kwibeshya byo kuba wibeshye mu gikorwa runaka. Ushobora kuba nshaka kuvuga iki nkavuga ikindi, nkavuga ngo ninajidanganya kidogo. Samahani nimejidanganya. Samahani nimejidanganya. Mbabarire ndibeshye. Ndibeshye. Samahani nimejidanganya. Ahandi cyangwa se yeye alijidanganya, ushaka kugaragaza we yaribeshye, ushaka kugaragaza ko ibyo yakekaga atari byo. Irindi jambo ubwo tugereje amagambo atatu, turabona ko ari kujikinga. Kujikinga ni ukwikingira. Aha ngaha dukoresheje ijambo dute kujikinga na ugonjwa. Kujikinga na ugonjwa. Twakora neno tuba tuti mimi ninataka kujikinga na ugonjwa wa malaria. Ndashaka kwikingira uburwayi bwa malaria. Ahandi irindi jambo rindi rikurikiraho ni kujilinda. Kujilinda ni ukwirinda. Kujilinda ni ukwirinda. Tunapaswa kujilinda tabia mbaya. Tunapaswa kujilinda tabia mbaya. Turasabwa kwirinda ingeso mbi. Turakomeza na kujikomboa. Neno la sita kujikomboa. Kujikomboa ni ukwibohora. Niho tubona kujikomboa. Aha twavuga tuti Rwanda ilijikomboa kwa wakoloni. Rwanda nchi yetu ilijikomboa kwa wakoloni.
Aha twakugira ni nchi yetu ilijikomboa. Nchi yetu ilijikomboa kwa wakoloni. Aha tuba tuzi igihugu cyacu kibohoye ku bakoloni. Ikindi hano naho dushobora kuba twabona nk'ijambo ryitwa mukombozi, cyangwa se izina ryitwa mukombozi. Mukombozi tukaba tubona ko mukombozi ni umucunguzi. Turakomeza n'ijambo rindi tubone ko ari kujiua. Kujiua ni ukwiyica. Dushobora gufata urugero ruto, Kamana alijiua. Kamana alijiua. Kamana yariyishe. Aho ngaho tuba tugaragaza nyine igikorwa yakoze yakikoreyeho. Ikindi tubone ko kujipenda. Kujipenda ni ukwikunda. Kujipenda, kwikunda. Unajipenda sana, urikunda cyane. Aha dusa nk'abibeshye gatoya mu mibare. Iyi ni 7 yikaba 8. Katugere noneho 9 ni kujitoa. Kujitoa, kwitanga. Alijitoa, yaritanze. Alijitoa. Amina alijitoa. Washyiraho urugero rw'izina. Irindi tugiye kugenda tugere kuri kujilipia. Kujilipia ni ukwiyishyurira. Kujilipia ni ukwiyishyurira. Kila mtu hapa anajilipia. Buri muntu hano arishyurira. Kila mtu. Uwimana anajilipia karo. Uwimana yishyurira amafaranga ya minerivare. Karo, pesa za karo. Karo ni fees cyangwa se minerivare. Tugakomeza kujisaidia. Kujisaidia ubundi kusaidia bisanzwe bivuga gufasha. Kujisaidia ni ukwifasha. Aha hari uburyo bw'Igiswahili dukoreshamo iyo bavuze bati hari igihe umuntu akoresha imvugo ya kujisaidia hakundukana ibindi. Urugero natuvuze kujisaidia haja ndogo, no kwisaidira kuri petit besoin cyangwa se igihe kujya kunyara. Kujisaidia haja ndogo. Kujisaidia haja kubwa biba ari ukwisaidira bikomeye cyangwa se gukora ibikomeye. Ubwo aho ngaho ni iyindi nyito ya kujisaidia iyo twongeyeho tutundi. Kujisaidia haja ndogo, kwihagarika. Kujisaidia haja kubwa no kujya kuri toilette ukikirana ukituma. Niyo ariko twabyita. Irindi kujishauri. Kujishauri ni ukwigira inama. Kwigira inama kuko shauri ni inama. Inama kujishauri. Amina alijishauri kabisa. Amina yigira inama rwose. Amina alijishauri kabisa, yigiriye inama. Tugakomeza neno la 13. 13 tuna kujiokoa. Kujiokoa no kwirokora. Kuokoa no kurokora. Kuokoa no kurokora, ariko kujiokoa no kwirokora. Ari naho tubona mwokozi ni twamwita nk'umurokozi.
hari ukuntu bakunda Yesu ni mwokozi wetu, Yesu ni mukombozi wetu. Aha tuba dushaka kuvuga Yesu ni umurokozi, Yesu ni umucunguzi. Gutyo mukombozi twabonye ko ari umucunguzi, umurokozi no urokora nyine. Tugakomeza kujicoma, kujicoma ni ukwiyotsa. Wari uri wenda nko guteka urangije uriyotsa, kujicoma. Nimejichoma kidole, niyokeje urutoki. Nimejichoma kidole, niyokeje urutoki. Nimejichoma kidole. Sawa, tuendelee. Kujidanga, kujijua. Kujijua, kwimenya. Dukomeze tugere kuri 16. Kujiheshimu. Kujiheshimu ni ukwiyubaha. Kuheshimu ni ukubaha, kujiheshimu ni ukwiyubaha. Aha twatanguye tuti uwera anajiheshimu. Kiongozi wetu anajiheshimu. Muyobozi wacu ariyubaha. Kiongozi wetu anajiheshimu. Mwalimu anajiheshimu. Mwalimu ariyubaha. Aha tugakomeza turagera ku ijambo rivuga kujigamba. Kujigamba ni ukwivuga ariko atari kuvuga izina ryawe. Kujigamba ni ukwita, ni nko kwitaka ukuntu. Kwa kundi umuntu avuga ati ndiki nduyu uvuga ibigwi. Kujigamba urivuga. Anajigamba sa yeye anajigamba yarivuze uvuga ibigwi byawe. Aha tugakomeza n'ibindi. Kujisifu. Kujisifu ni ukwisingiza. Kusifu bivuga gusingiza, kujisifu bikavuga kwisingiza. Okay. Kujiweza 19. Kujiweza. Kujiweza ni ukwishobora. Uweza ni ugushobora, kujiweza kwishobora. Aha iyo tubonera n'ijambo ryo mu Kiswahili rivuga ngo wasiojiweza au wanaojiweza. Wanaojiweza ligatandukana na wasiojiweza. Aha ngaha wanaojiweza ni abishoboye, wasiojiweza ni abatishoboye. Neno la 20 ni kujijengea au kujijengea. Kujijengea. Aha turaba kujijengea ni ukwiyubakira. Kwiyubakira. N'urugero dushobora tuti kujijengea inchi. Kujijengea inchi. Kujijengea nyumba. Inchi ni igihugu. Kwiyubakira igihugu. Kwiyubakira inzu. Urugero noneho mvuze kujijengea. Dushobora kwihindura tujijengeye inchi yetu. Twiyubakire igihugu cyacu. Tujijengeye inchi yetu. Okay. Akandi irindi rikurikiraho ni kujiuliza. 21 ni kujiuliza. Ubundi usange tuzi ko kuuliza ni ukubaza. Iyo tuvuze kujiuliza aba ari ukwibaza. Kwibaza. Ninajiuliza, ndibaza. Ulifanya ni kwa nini ulifanya hivi? Ninajiuliza, ndibaza. Kwa nini ulimupiga? Kubera iki wamukubise? Ninajiuliza kwa nini ulimupiga? Ndibaza kubera iki wamukubise. Okay, tukagera kuri kujiumiza. Kujiumiza. Ubundi kuumiza ni ukubabaza. Noneho nibijyamo iyi G tuzavuga kwibabaza. Kujiumiza. Fulani alijiumiza, runaka yibabaje.
kwa ajili. Mzazi alijiumiza kwa ajili ya mtoto wake. Umubyeyi yibabaje ku mpamvu y'umwana we. Urumva na iyo tuyashatse kuvuga. Kutibu ubundi kutibu bigarukiye aha bivuga kuvura. Kujitibu ni ukwivura. Cyane abami mimi ninajitibu kila siku. Nge ndivura buri gihe. Ubwo nawe mvuze yuko hari uburwayi munyengera nkabasha gufata umuti nkawiha nkawunywa nta wundi umpaye wina nkawihamurira. Aha rero nundi wese wafata inshinga ikugarukira. Biva hari andi magambo dusanga dufite niba ari gukora igikorwa runaka noneho ukakigaruzaho. Iyo ukigarujeho no mu Kiswahili no kutubigenza dukoreshamo akajambo G. Wabibonye niba ari kusifu mu gusingiza ukaba kujisifu, iyi G igiyemo kugira ngo igarure cya gikorwa cyacu. Aha rero bakambendekeye hanyuma tuzakomeza ndindi somo ry'ubutaha. Hayibutsa gukomeza kureba amavideo yacu mukayasangiza n'inshuti. Noneho niba hari umuntu utarakora subscribe uyikora wakunze isomo ryacu ntugende utayikoze. Kandi nanone turishimira nawe umaze kuyikora kuko ntawe yikora kabiri. Ndabakunda cyane. Mukomeze muri n'andi masomo yacu yatambutse arimo inyigisho nyinshi. Naho utaha turi kwiga nanone amagambo amwe n'amwe akunda gukoreshwa mu Kiswahili. Somo tuzakurikiza hese naye magambo magufi umuntu yakoresha. Urugero niba mvuze ngo asante basubonyeza asante bavuze nti urakoze. Hari ukuntu umuntu basubiza bati mujyamo niba umuntu cyangwa se ugeze nko mu rugo rw'umuntu umaze kugerayo arakubwiye ngo karibu ariko kubwira winjire mu nzu. Hari ukuntu tumusubiza. Ni gute? Mwatubwira muri comment. Hanyuma rero mukomeze